indwara yavuzweho byinshi, yewe ikanasubika inama nyinshi zo kuyigaho kugira ngo ibonerwe umuti. Kuyirinda ni ugukaraba intoki, kwirinda guhurira ahari abantu benshi. Niba ugize ibimenyetso hamagara 114 cyangwa se 114. Njye ni Fabos, tubibutsa ko iyi ari Ability Guard TV, tubibutsa gukora subscribe kugira ngo mukomeze kugerwaho n'ibiganiro twabateguriye. Coronavirus, COVID-19 ni indwara imaze kuvugisha abantu benshi, ni icyorezo gihangayikishije isi. Coronavirus imaze guhitana abantu basaga 5,000, imaze kwandura abarenga 100,000. Ntawe utinya n'abasitari benshi bamaze kuyirwara. Inkuru mbi ni uko yageze mu Rwanda. Iyi ndwara yageze mu Rwanda ivuye mu Buhinde, yazanywe n'Umuhinde. Uyu Muhinde yageze mu Rwanda tariki 8, yishikiriza inzego z'ubuzima tariki 13 avuye i Mumbai, dore ko Rwandair tariki 12 yari yamaze gushyira ahagaragara itangazo rihagarika ingendo zose ikorera mu Buhinde. Iyi ndwara ibimenyetso byayo ni ukugira umuriro, gukorora cyane, guhumeka nabi, nta muti igira. Icyo bagukorera kwa muganga ni ukuguha imiti igufasha guhangana n'ibimenyetso gusa byayo. Mu Rwanda hafashwe ingamba zitandukanye guhera tariki 15. Ubu guterana mu masengero byahagaritswe, nta misa, nta materaniro yemewe mu Rwanda. Amashuri abanza n'ayisumbuye byahagaritswe. Ubu abana leta yabashiriye imodoka zo kubacura zikabageza mu rugo. Inama zahagaritswe, izihutirwa no gukoresha ubundi buryo nka video conference n'ubundi. Ingendo zitari ngombwa zahagaritswe. Gushyingura bizajya bikorwa n'abantu bake, cyane cyane abo mu muryango gusa. Gusura abagororwa muri gereza nabyo byahagaritswe. Gusenga ntibyahagaritswe. Icyahagaritswe ni uguhurira mu nsengero n'ahantu hahurira abantu benshi. Iki cyemezo kizakurikizwa mu byumweru 2 kugira ngo harebwe icyerekezo cy'iyi coronavirus nikomeza kwiyongera cyangwa se ikagabanuka. Nyuma y'ibyumweru 2 hazatangwa andi mabwiriza. Gutanga serivisi mu masoko, muri resitora no mu tubari. Utanga serivisi n'umukiriya hagomba kuba hagati yabo harimo metero kugira ngo hirinde ikwirakwizwa ry'indwara. Ku mbuga nkoranyambaga hakomeje gukwirakwizwa ko bamwe mu Rwanda bamaze kuyandura. Oya, ibi ni ibihuha koko. Mu Rwanda amakuru yizewe azajya atangwa na Minisiteri y'Ubuzima gusa, ibindi ni ukubeshya. Mukomeze gukora subscribe kugira ngo mukomeze kugerwaho n'ibiganiro bya Ability Guard TV. Mwari kumwe nanjye Fabos, mugire ibihe byiza.